Aji ami biswasi manukalo de boila jisu kresa laga salam chinai dia si. Aji laga dindo ami kan karni ekdom bhal din asdi. Aji laga dindo Good Friday ekdom bhal laga din lasi. Kile kuile jisu kresa tu ami kan laga pap karni ami kan karni dar ekdom duk paina ekdom mar khaina dar mora laga din asi. Itu kan aji ami koblomon jadu kile. Ami laga tu picture. Christ show his love on the cross. Jesus Christa bra tai prim gorado ami kan logo di cross se dikhai di se. Itu koblomon jai. Itu kan ami kan kidia. Oh, 1 Peter chapter 3 verse 18 itu ka saigana jadam de tata sop dikhina si. For Christ also suffered once for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Ini kali kinasi. Kilmane Yesus Kristus tu koile. Papi manukan karene, ami kan kani ekdom taibi. Tai ke ekta galdi tu thakanis na. Taibi. दुख पाएगा और दाई भी एकदम मार खाएगा ना और दाई अमी खान घरनी कोई ना इमान दाई लगा लाइफ तो दाई लगा जीवन तो अमी खान करने दी ना दाई भी इनका दुख पाए से और अमी खान मोरी बोले जागा ब्रबी अमी खान लोगों तो पाचाई दी से इनका कुआ लगा दी ना से इधर वाने अच्छी अमी ब्रा Biswasi manukan lo de koblomon jado. Why Christ suffer for us? Kile brabo Jesu do ami kan kani duk pai se. Why Christ throw his blood? Kile tar brother ta laga khun philai se. Why Christ give his life? Aro kile tai to ta laga jiwan do ami kan karni di se. We need to know how Jesus suffer for us. Ami kan janibo lage. Jesus Christ to ami kan karni kiman bi duk paise na. Jesus Christ gave salvation to us. Jesus Christ brother ami kan sob ke naya jiwan di sade. Aro itu dunia de tai aha do ami kan laga pap karni duk pai na cross the modula ha sade. Aro tai tu kule Mura bratai arbi uthi jaise de ite bi Jesus Christ do tai ekdom tai do jinda da asi itu kani oh biswasi manukan aji Jesus Christ bra ami khalaga pap phila dinasidi ami khalaga duk hatai dia dinasidi ami khalaga naya jiwan dia laga dinasidi itu kani ami khanto Jesus Christ lagoti ठीक bra biswas kurina thakibo lagi ami koblomon jado Christ suffered to bring you to righteous Jesus Christ do tai do gole ami khan bia rasta ta thaga phar rasta di lui jabo gani tai do duk paise aro tar do gole ami khan logot pachai dibole tai do duk paise itu ami purul mon jai kide ami khan 1 Peter chapter 2 verse 24 days Saigna jatam sop dikhiasi. Who himself bore our sin in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripe you were healed. Jesus Christ to ami kan kani taido besi duk pai kana. Taido inega mudi sere. Aro tai logodi ekdam mara-mari kana. Tai logota Chokam pai digna aro tai logote mari na khun khan olai digna tai la gau mongso olai digna tai do ekdom duk bra ami khan kani ena ka mudi side itu bra tai la ka khau bra ami khan la bemar ami khan la duk so itu sop ami khan la pap bi itu ji se Christ la khau bra hatai dis day koina ena koina se o biswas manukan aji kiman bi अपनी नीचू लगा दुख पुखिना सने की अपनी नीचू लग पा पुखिना सने की
अपने निचुला गलती से भावना करी ना सने की आरु जिसु ख्रिस्ता पर आमी खान करने ताला का जीवन दिया ना पुची ना थकान असने की आईबी अची जिसु ख्रिस्ता लोगो आमी खान ओ क्रिस्टियन मानु खान आमी खान तो भावना तो ओ आमी तो क्रिस्टियन आसे आमी तो विश्वास करा मानु आसे भावना तो करे होली भी की न का जिसु ख्रिस्ता तू पैसे ना इतु न पुची ओ विश्वासी मानुखान आजी आमी खान रिपेन हबले लाका दिना सदी आजी आमी खान पोतली हबले ला दिना सदी इतु काने आमी खान सब पिची सो सोदा आइबी आरो कबल मन जादो Jesus stood before the governor Jesus Christ to the governor laga आगे ते खारा कोरी से इतु तेमदे इतु पिलार प्रा Jesus Christ लगो दे कोथा होता देमदे ओ अपनी जो हो सब क्राइस्ट मादान होई ना होई कोदम दे Jesus Christ सब होई इना कोसे तो आरो की मन ताई लगो दे कोथा हो दिसे हो साउ साइ दे जवाब दिसे तो इतु टाइम दे पिलार प्रा कोथा होती थाका देमदे युवान गमनो लगा माइकी प्रा तक पे कोसे तो ताई लगो दे इकु गलती ना यो ताई लगो दे मन किले तो कुरु दियो इदे किदे गमनो प्रा ताई लगो दे NGV लगो देमदे ताई लगो दे होता होती कुरा देमदे ताई लगा गलती पानाय इतु करनी तार ब्रा 20 जुन मानु जिसु ख्रिस्ट लगो दे थोरा मानु ताई लगो दे मारा मानु खान लगो दे गमनो प्रा होदिसे तो ओ आमी प्रा कथा होतामदे इतु मानु के तो एको गलती नाय हो ताई तो किनेगा कुरिबो कोआतमदे ताते 20 जुन मानु प्रा तो कुसे तो ताई लगो दे क्रॉस दे मोराई दिबी ताई लगो दे क्रॉस दे हैंगुरिबी इनका जवाब दिसे हो इदु तमदे आरो जिसु ख्रिस्ट प्रा को ओ जिसु ख्रिस्ट तो बेसी ताई तो ओ ता खान इको न जाना प्रा आमी के तुकासेउ इदु भाबी तकसे आरो गमनो ब्रा होदिसे तारकर माजुदे कुंडु रिलीज करबो कुंडु छारी दिबो कोदमदि तार लगोदे जिसु ख्रिस्ट लगोदे 2 जुन मानु थाकिसि आरो जिसु ख्रिस्ट मिलान ता 3 जुन थाकादमदि कुंडु वाला रिलीज करबो कोदमदि 20 जुन मानु ब्रा तो कइसि बानाबास हे छारी दिबि कोइना सब मानु हाला कइसि हो बानाबास छारिबि जिसु ख्रिस्ट तो क्रॉस द हैंगुरी ना मोराई दिबी कोइना बिसे हाला कइसि हो ओ क्रिस्टियन मानु खान आमी खान कानि जिसु ख्रिस्ट लगोते इमान बि कर्स करिसे हो आरो जिसु ख्रिस्ट लगोते बेसी मारिसे ता लगोते बुजिन खान खैलाइसे किसम कथा कइसे ताई लगोते हांसाइ दिसे ताई लगोते इनसन करिसे इतु बिचिदे जिसु ख्रिस्ट लगोते स्पियर ब्रा मारिसे जिसु ख्रिस्ट ब्रा कइसे ओ बाबा ताई खान इकु न जानि दे ताई खान लगोते हि माफ करि दिबि दे इमाने कइसे रे जिसु ख्रिस्ट ब्रा आरो आमी खान लगोते कोआतो ओ जिसु ख्रिस्ट ब्रा कोआतो ओ विश्वासी मानु खान अपनी खान आमी लगोते विश्वास करि दे ना कइसे इदु कारणे किमान जुन मानु आसे आजि विश्वास करा मानु खान तो आमी खान जिसु ख्रिस्ट लगिना থাকিबला कि आरो God love बाबा ब्रा आमी खान लगोते किनेका मरम गुरी इतु कबल मन जाय आमी खान ब्रा God love इतु बाबा ब्रा आमी खान लगोते प्रेम करा इतु दु किनेका तिखिबो गले आमी खान John 3:16 के साइना जादम दे तात सब तिखि आसे हो For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life oh आजि विश्वासी मानु खान किमान जुन आसे अपनी लगोते आमी लगोते इनका लगा सिचुएशन आहिले आमी खान किनेका करिबो पारिबो अपनी लगोते आमी लगोते एकटा पाचा आसे ओ मानु गानी इतु दिबो पारिबो बावा तो इमान बि आमी खान लगोते प्रेम करि आसे ता लगा पाचा एकटा थाका तो आमी खान पाचाइ दिबो पठाइसे हो इदु कारणे
지수 그리스도 로고테 기만 준 호사비 비스와스 구리나 타기보 타이칸도 넘무리보 타칸도 나하라보 아로 타이칸 브라 안난다 지원도 빠보 고이기나스도 이두간에 오 크리스천 빌락 아미칸 섭도 지수 그리스도 브라 아미칸 로데 브레임 구라 자니기나 아미칸도 타이로고테 비시 구르보 라기 아로 아미칸라 पाप 아미칸라가 दुख करने 아미칸라가 बीमार करने 아미칸 एकदम बेया जगह थाका ब्रा पाचाई दिबुले ओथाई दिबुले आरो पुतली कुरी दिबुले तार बा आमिखान लोते सालवेसल दिबो गाने जिसु ख्रिस्ट तो तुक पाइसे हो आरो जिसु ख्रिस्ट ब्रा ताई लगा जीवन दो आमिखान लोते दिसी आरो तार दो आमिखान गाने दुक पाइना ताई मुरीसी मुरी केना जिंदा हो जायसी इतिया बि जिसु ख्रिस्ट दो जिंदा जसदे इदु गाने आजी आमिखान सब तो पुतली कुरी बोले लगा दिन आसी Good Friday, aji laga Friday din do ekdom phal laga din asadi. Itu jani kena ami khan mon do poteli kuribo lagi. Ami khan dimak do poteli kuribo lagi. Ami khan laga phapna do poteli kuribo lagi. Aji ami khan bear rasa de berai thaki se koila to. Itu chari di kena ami khan do phal rasa de berabo lagi. Jisu Krista bra aman be ami khan lo de prem kurana jani na thakila to aji bra ami khan do Jisu Krista laga prem lo kena ami khan do thakibo lagi. Let us remember that Jesus cried out on the cross because of our sin. Oh, ami khan papna kuribo lage. Jesus Christ to ami khan laga pap karin tai to cross the ekdam duk pai na muri se koi kana. To redeem us, Jesus gave his life to save us, to change our life, to bring us from the unrighteousness to the righteousness, and he gave us salvation. Our Lord Jesus Christ has given us the everlasting life. Jesus Christ brother ami khan logot othai dibole ami khan loga jiwan to poteli kuri dibole ami khan bear rasta te thaka itu ekdom bar rasta te thuri na bera bole aru ami khan logote tai jinda naya jiwan to dibole aru Jesus Christ bra ami khan logote ekdom lamba jiwan dibo ami khan biswas kuri si koile to itu kane Jesus Christ to tai ami khan kane cross te duk pai na muri si itu kane ami khan Christian belak biswasi manu khan kiman junbi ami khan Jesus Christ logote biswas kuri na thaki se koile to ami khan to ananda jiwan pau de koina ami aji itu koi diasi itu kane aji laga din do na pahoribo lage itu bra aji do ami khan laga duk kane Jesus Christ la mora din asi itu bra oh Jesus Christ jinda ho din de ami khan ekdam khosi pai kana ami khan bi ekdam poteli hoy kana oh rebel hoy na ami khan bi Jesus Christ logote lok pabo kane ami khan sab to aji bra ami khan to poteli hoy na Jesus Christ logote lok pabo de koina aji ami itu koi dia se itu biswasi manu khan ami khan to Jesus Christ logote prabu iso logote biswas kurin thakibo de koina ami itu koi dia se aru aji laga tu bik tu iman hi asis kuria se thank you ami khan sob di prabu iso bra asibat tv